اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم لما سبق وعلى آله وصحبه المستقيم وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم ولا المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما
لما سبقنا في الأكبر ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى وعلى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وصل على محمد الفاتح لمن سبق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والهادي صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر
سرك بلك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك ولا إلى صراطك وعلى آلك قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدري ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك ولا إلى صراطك المستقيم وعلى آلك قدري ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله 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 لا إله
La
La
الله 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 Allah 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 Allah
وبكتاب حكمك المسطور في عالم الاسم والدخول وبالسمودية الاستمدان والروح الرحمن وعادية على الأيان قبل بروزها إلى الأكوان وبالكلية بالعظمان وبالمعية بلا مكان وحق عينك الكلي وسين رسولك الكلي وغير غيبك وساد الصمد والنور مكنون بعيون همدي خالق عن وساد الصدق وكمد ما له من فتن وآل حمد أحمد المكرم وجاده ومنه مقصد سر الأملاك وجاه العظم وكافي حكمه ورائي الهرم ونقتصر ونقتصدها ونقتصد وجود الشكلتيك إني لما أنظرت ربي أنت إلي من خير فقير فتى ولك توسلت بذي الأصوال إليك يا منور الأموال وبحقيقة محمد يوم الهودة العبدية وأحمدية ومالي حضرتين من الكمالات بقاب قصر مستوى السرير الأقلام وما به توسل في الأرض والسماء أن تجعل انسلاكنا في حبك وحبك ومقتدم بحبك واسلك بنا مسالك النجاة ونجينا يا رب العباد ويسر رزق الحلال بالحنى يا ذا الجلال والجمال والكرم ويوم نصر واغفر ذنوبنا كلا ولا تسلكنا عدوا ولا تسلط ظالما ظلوما ولا دائما وقويا يوما وطهر النفوس والارواح والقلب والاسرار والاسرار يا رب فوق رب الماء ورب تحت بذا الماء بملكوت جبروت رحموتي وهوتي للبهموت ومثابوت بعالم الغيب وعالم النموت وعالم العلم ومقام السلوك بالإذن والكمال والبهاء والكبرياء والصلاة علم قلوب الخلق للجهاد حتى تراه قائم الإيمان وعينه بنا على عجل في سهرنا هذا ودائه جميعنا لوجه يسر ولا تخيب لغدا وهب لكل سالك مريد طريقنا المراد بالمجد وأمن له بين كل بون واكشف له عن أضرات الفقر حتى يشاهدك أنت حقا يقينا رب الأمر وفي رب ما الغيوب وتوجده كل تاج محمود ورده منك ذا يواتي وركبه مركب النجاة وامرد بالسر وسر الجسم وغطه بإيديه يتم وتكفيهم مؤونة الإيال ما دام في ميدان ذاك وهب له المواهب السنية دنيا وأخرى عيشة رضية وافتح لنا إلهي فيما نرتجي خير الركب يا خير من فتن الله ينجي والممات وحول قبره وحول السكرة ونورا طريقه وعنيس واحضرورا بعيسي وأتي الكتاب باليمين وثقل الميزان يومين على صراط يوم المغرب وما أساب من أهداف السماء ونجيه من الحساب والعقاب وارزقه في إله النار وتستجب دعاء من دعاك وثبت من رجاك يا رب باسمك العظيم القادر وجاهز الجاهز يا رب باسمك العظيم القادر وجاهز الجاهز اختم لنا بالخير والسعادة وعمنا وابتنا اختم لنا بالخير والسعادة وعمنا وابتنا وصل يا رب وسلم على محمد وعليه ومن تلاه القيام عظمك وسلم اللهم إني أسألك بحق مسمينا التي صبرت وقدرت وكرمت وعظمت أن ترينا من الحياة جليات وعروس حقائق الساعة ولا تجعل حجابا بين أرواحنا وروحنا ولا يسلم بالسباه ولا يباه عندك يا كريم وتهل علينا نورا من أنوارها وتجعلنا من أهلها وتعرفنا خفيات أسرارها وتسقينا من ماء وتفتح لنا أبواب كل خير فلا تلبك تفتح لنا أبواب كل خير فلا تلبك ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا من خزائن فضلك وجودك وكرمك مما تصون به وجوهنا دون التعرض إلى أهلنا من غير تاب ولا منة ولا تبعة وصاحبنا سبيلا في عافية وتصلي على مسماها سرك وحبيبك وصراطك وسيدك صلاة تملأ ما بين الخافقين والنار يا سادة الأرض صلاة تملأ ما بين الخافقين والنار يا سادة والسلام على من أسري به من المسجد الحرام وما صبر سعد ومن صام ومن اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ضيق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العلم صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتكفي لنا بها جميع الحاجات
فتأتي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. fuɗɗiɗen ko alkamis jonde ndeɗo hadratil jumati o no ñalawmaji ɗi mbayi fof alay sago oɗo hadratul jumati jeeye en ceerno wi alhamdulillahi ɗum koye gueɗe e cheikh oumarul fouti wirtino yettiroɗi fawi hoore muɗum hay so wona ɗum umminno cheikh oumar ko ɓamtude l'islam o kono noon ɗum ɗo fof ko hen jeeya dariqa o o yetti ɗum o yetti ko fawi hoore makko omo sara dariqa o ko dariqa ta'abudiya dariqa tawassuliya dariqa tasakkuriya alhamdulillah dariqa tawhidiya ɗum woni dariqa he ɗum woni dariqa tijani la ilaha illa allah kalimatu tawhid deweteɗo ala sona an allah ɗum woni tijaniya woni golle tijaniyankoɓe اللهم صل على سيدنا محمد ñaago allah aɗa ñaago allah yoɓanam muhammad teddugal ngal o adde amen wayno e dande min minen wona ɓattina min ma an wona addana min maleɗe l'islam iman islam ihsan gaddanɗo min ɗum o juuɓi ñaagoma ya yettan min mo aɗa ñaagoma an jomirawo ya yettan min mo woni salatu ala nabi gueɗe ɗe fof no gadi caggal istighfar gueɗe ɗe ɗiɗi fof gadi ko caggal istighfar saɗa huccita e allah alay sago laaɓa nder ma e boowal ma sa waɗi istighfar juula e annabi sallllahu alayhi wa sallam wasila ma e allah kalimatu tawhid la ilaha illa allah gueɗe tati woni ko tijaniyankoɓe mbaɗata alhamdulillahi cheikh oumar ne yiɗum cheikh oumarul fouti ne yiɗum ene yodde makko ene yodde ummatu muhammadiya sallallahu alayhi wa sallam alay sago ko yahata e l'islam ko wona wara ɗum o sakta ɗum ɗum woni ɗariqa tijaniya ɗariqa jam ɗariqa wottidinde allah ɗariqa julde annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗariqa mo ganduɗa sa ari an aɗa yiɗi jaggude lawol ngol baɗowo mo talqino alay sago haalanma sarɗiyeji jaɓa sarɗiyeji ɗi fof ko tawkidu lil islam tan ko taw jegtinde l'islam ɗum a wawa jaggude taw a wona julɗo wona julɗo wawa wonde tijaniyen alay sago sa jagui ɗoftuɗa taw ka ɗoftotoɗo jinnaɓe ma
ألا تعبدوا إلا إياه الحمد لله وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا جاء سردي على سوق ولا ريسبكتي جولو جويدي جاء سردي على سوق فرمدا وقتوجي وانا جولتا توحيد الله سبحانه وتعالى توحيد الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاستغفار هنا وبقى استغفار أستغفر الله لأنه لا بد ويعرف الله إذا خمنتني موم سيلول لا بول بجبس بربي ومن جام بربي نمبرو ñetti xalifa bi lim léegi mooy tariqa tijaaniya astaghfirullah ne kalimatu tawhid ñu ko defal ci biir ndax ki ngay ñaan munoo ñaan ki nga xamante ne amul soo ñaanee ko amul yow de sa temps perte nga ko borom bi tabaraka wa taala bi ngay ñaan yow da nga gëm ne borom bi ku am la ne kalimatu tawhid mu ngi si biir waaye fokk nag da nga koy wax sa làmmiñ di ngay wax sa làmmiñ gëm-gëm yi sa xol moo koy wane loolu mooy seede ne yow ab jullit xaq yi nga la baatu laa ilaha illa allahu julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yow ñaan nga ki nga xamante ne moom nga gëm mooy borom bi tabaraka wa taala yow borom bi ki nga yónni si ñun di sa ndaw di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom sa ndaw jooji di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp li ko joxoon si mission matale na mission bi ni nga ko digalee loolu def ñuy njëriñ ñun ñi koy wax lay ñaan yow borom bi na nga gotti sa yërmande si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga ko sant nga kañ ko bàkk ko gërëm ko loolu mooy allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñett yi mooy tariqa tijaan taalibe Cheikh Ahmad Tijaani ñett yi la ñuy def sooy jàppal yoonu tariqa tijaaniya muqaddam bi la koy wax xalifa bi la koy jox daf lay wax ay sart tariqa bi fokk nga nekk ab jullit dul jullit munul nekk tijaani fokk waxtu juróomi ngay sàmmanteeg ñoom Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne képp ku taxawee waxtu juróomi yow taxawee nga lépp képp ku ko sàggane nag yow màbbal nga ak diine foog nga daal di saxoo sàrt boobu foog nga demee sa ñaari way jur nga mokkee leen nañu mun demee sa ñaari way jur foog nga mokkee leen su dee ay jullit lañu su dee ay jullit foog nga mokkee leen waaye liñ lay digal ñoo sa ñaari way jur yooyu fokk na nekk lu méngoo li yàlla wax li yonent bi wax su dee méngoo nag sariya loolu liñ lay wax loolu bu ko nangu na nga lànk nga bañ fekk nag si respect bu mat sëkk loolu si sarte yi di jàpp yoon Cheikh na Ahmad Tijaani Sharif ca la bokk xalifa bi nee na bokk na si sarte yi bépp taalibe tijaan na nga bëgg ñëpp rawatina jullit yëpp
rawatina sa mbokk mi nga xamante ne moom nga bokkal tariqa alhamdulillahi wiyoɓe tijjani on koɓe ko resiste en ɓe xalifa bi nee na cant ak ngërëm ñeel na borom bi ñi nga xamante ne dañuy diingat ñi ne tijaani ay raciste lañu ko bidi yankoɓe ñuy wax tijaani ñoom ay nitu bidaa lañu koɓe ɗiɗo konguɗi bida ala hen ne kàddu yi mu lim léegi de bidaa amu fi fof ko Allah haali kàddu yi mu wax léegi borom bi moo ko wax wona haydalaɗo haali lu yonent bi sax sallallahu alayhi wa sallam foof moo ko wax tijani haalani Cheikh na Ahmad Tijaan Chérif la borom tariqa moom wax ko ɗum woni ko Allah yamiri suñu borom tabaraka wa taala moo digle lii so tawi wino ko ɗum bida fekkente ni yow wax nga bidaa la alhamdulillahi cant ak ngërëm ñeel na borom bi o bida ko bida hasana ne bidaa bi de bidaa bu baax la la ilaha illa allah bidaa bi nga xamante ne da ngay tudd sa borom bi ne laa ilaha illa allah allahumma salli ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim fuɗɗama ko e puɗɗogol aduna ɗum fuɗɗa gila nden ɗum fuɗɗa loolu bi àdduna bi tàmbale ni ca la tàmbale tijani on koɓe ene mbaɗa ɗum tijaani yi nag lii la ñuy def ñoom hay ko wona tijani on koɓe ene mbaɗa ɗum même ñu dul tijaani dañuy def lii eɗen jogiti ɗum ñoom dañu mën si loolu jàpp si loolu ila an nalqa allah subhanahu wa taala haɗde kawruɗen e jomiraɗo fof ñun den si mooy jàpp si ba suñuy wuyu borom bi tabaraka wa taala eɗen jaagi yo allah jaɓan en xalifa bi nee na ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala mu nangul ñu eɗen mooli allah e bida ñun kay ñu ngi musli borom bi si bi def bidaa en mbiyani wiyoɓe noon ɓe ñi nga xamante ne ñooy wax taalibe tijaani lu ñuy def mbiɗen ɓeɗo ko yo allah fewnu en fewnaɓe lan la ñuy wax de ñoom de yàlla ñu yàlla defal ñun ñoom tamit yàlla na leen borom bi defal hokka en jaam rokkaɓe jaam yàlla ñu yàlla may jàmm ak salaam ñoom tamit yàlla may leen jàmm ak salaam soɓe kalata ko kalten ko su fekkente ne ñoom duñu wax ñun lu ñuy wax min anda holkoɓe kalata ko yàlla waaye la ñuy bàyyi lu ñuy wax xam ñun ñoom tamit lan la ñuy wax enen de ko ɗum kalɗen ñun nag lii la ñuy wax ñun en kalani ko ceerno en kalani ceerno men ñun waxuñu suñu sëriñ en kalani jinnaɓe meɗen waxuñu suñu ay waajur en kalani haynalaam sallallahu alayhi wa sallam Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxuñu ko mbiɗen ko allah dañu waxu yàlla yoɓan min mo nelɗa men o nan ñu fayal ki nga xamante ne moom nga yónni si ñun o yettini amen moom li nga xamante ne matale na ko jotal na ko ummatu bi neɗɗo noon sa neɗɗo neli neɗɗo moƴƴo e ma doomu aadama nag suñu yónnee ay ku baax si yow addanimo moƴƴere indil na la yiw ak mbaax aɗa wawi wiide kam mo nelɗa o tinnima xanaa waaye loo ñàkk góorgóorlu di nga ne jërëjëf ɗariqa tijani ko ɗariqa salam ne ɗariqa tijaan ɗariqa jàmm la ɗariqa kisal ne ɗariqa tijaan ɗariqa jàmm ak salaam la ɗariqa ɓeydare ne ɗariqa yokkute la sinno ko yi aduna o fof ko noon mbano su dee àdduna wërngal këpp noonu lañu meloon dewƴere guiɗodiral waɗata ne de déggoo ak juboo ak dal day daal di am ɗum woni ko cheikh oumar addi ɗum woni ko cheikh oumar hocci addani en Cheikhul Fuuti loolu la yenu mo indil ñu ko alhamdulillah rokki hen alhaji malik alhamdulillah Cheikhul Fuuti jox si lu bëri Alhaji Malick Sy radiyallahu taala anhu sa wiya haala ɓe rokki ɓe xalifa bi nee na soo ne da ngay lim Cheikh Oumar ñu mu jox ɗariqa yi gasdata bu boobaa di nga yendal nga fanaanal doo ko jeexal ɓe ƴettane makko noon ñi nga xamante ne jël ci Cheikh Oumar eyna waɗa wawi ɗum min limtude ñooñu mun nga leen lim sa limti a tampata su limtude fekkente ne da nga nekk jigéen da nga leen di lim da ngay am coono sa wi a limtude ƴettuɓe cheikh oumar ɓe soo waxee da ngay lim ñi jël ci Cheikhul Fuuti ala ɗum ko tampira wawa loolu coono moo lay dikkal sa limi hen alhaji malik tan yoni soo si limee Alhaji Malick mu yóbbaale ñeneen ñëpp yow alhamdulillah woni aduna he fof alhamdulillah tariqa bi àdduna wërngal këpp daj na ko e qarraji he boyngol hen jangte ne boolem ay bërëb yi si àdduna bi ñu ngi wax ay woon tariqa tijaani yi ko cheikh tidiane wino ene jogui balo so wirlima ne yaha to wondi Cheikh Ahmad Tijaan Chérif radiyallahu taala anhu mos na nekkal ay taalibeem mu ne am na bal bi nga xamante ne su fekkente ne dóor na bal bi day dali ko sori cheikh oumar ko heɓiɓe bal hen Cheikh Oumar Fuuti bal boobu Cheikh Tidiane dóor Cheikh Oumar Fuuti de daj na si moom o yaji to bal o yaaji no kon nag bal bi yaatu na
alhamdulillah yàlla ɓurnu en heen alhamdulillah yàlla nañu saxoo di dund si tariqa bi ndewen heen allah allah jaɓana en ñu jaamu si borom bi nangul ñu on Cheikh Oumar Cheikh Oumar jooju nag ɗum jeyi sababu jonde men ɗo mooy sabab suñu toogaay fii mooy sabab suñu ndaje jonde nde ene jooɗa e aduna he fof hannde ne jotaay bi aduna wërngal këpp ñu ngi suivre pour siftorde mo ndax fàttaliwu Cheikh Oumar Fouti pour wonade mo ndax ñaanal ko siftorde ko woni caggal makko ne fàttaliku di nekk ca gannaaw siftorde ɓesgu makko fof ayo fàttaliku mboolem jabol Cheikh Oumar ɓesgu makko ɗo hiwo ɓesgu makko damawi ne Cheikh Oumar Fouti jabootam si wàllu ruu jabootam tamit si wàllu jami nani allah siftorɓe e moƴƴi mum yàlla na leen yàlla fàttaliku si mbaaxam alhamdulillah ko ɗum woni Cheikh Oumar lii de mooy Cheikh Oumar ɗum woni Cheikh Oumar Fouti li sëriñ bi wax léegi loolu mooy Cheikh Oumar Fouti joɗɗinowo hono ndeɗo jonde Cheikh Oumar Fouti mooy boole dajale jotaay bu mel nii haaloɓe hono ɗiɗo konnguli kii ñii wax kàddu yu mel nii sifortoɓe jaam sifortoɓe li ɓeyɗo nga xamante ne melokaan bii dañuy meloo ɓen woni joƴƴide ndeɗo jonde yoo Cheikh Oumar Fouti de melokaan bi mooy melokaanam e yettere allah noon yes si sant borom bi ɓuri hewde e calɗi makko longtiɓe mo ñi gën a bëri ñi nga xamante ne ñooy ay xalifaam e aduna he hannde si àdduna wërngal këpp nanɗo e jonde he ñu ngi fii si jotaay bi hay so kamɓe fof ɓe gardani doonte ñoom ñëpp egseeguñu ɓuri ko heewi ko nanɗo en waaye li ëpp si ñoom ñu ngi si bërëbu sell bi caggal khalifa o ceerno basir ginnaaw xalifa bi Ceerno Basiru Muntaxa yallah junnumo e jesse meɗen yàlla na ko yàlla yàggal suñu kanam ɓeydanamo hattan yàlla na ko yàlla dolli kàttan ɓeydanamo ndenka yàlla na ko yàlla dolli yàlla di ko yiir di ko wottu khilafa nigéria nan ɗo ne xilaafa Nigéria mu ngi nii di amirul muminin fi toog khilafa segu nan ɗo xilaafa Segu mu ngi nii di Ceerno Maayi Muntaxa khilafa ñooro nan ɗo xilaafa Ñoor di Ceerno Ahmadu Haadi mu ngi fii xilaafa Bandiagara mu ngi fii khilafa Bandiagara nan ɗo xilaafa Bandiagara xilaafa Buñakaay Xaay ñëpp ñu ngi fii ba Digiraay alhamdulillah ñëpp Soudan Arab Saoudi fépp won woppaɓe ɗi am na ñi nga xamante ne bàyyi Mauritanie ñoom ñu ngi fii won woppaɓe ha joni ba léegi de mu ngi limu doo xilaafa Cheikh Oumar khilafa damawi woni ɗo mais xilaafa Damawi moo nekk fii khilafa ruhi o xilaafa ruuhi bi alhamdulillah fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiin eɓe mbayno wano ñoom mel nañu ni Cheikh Oumar Fouti meloon khilafa damawi xilaafa Damawi eɓe mbayno Cheikh Oumar wano ñoom mel nañu ni Cheikh Oumar meloon sa ƴeewi alhaji mouhamadou moussa soo xoolee Alhaji Mouhamadou Moussa di daara alayde khilafa damawi khilafa ruhi moom xilaafa ruuhi la sa ƴeewi alhaji mamadou saïd soo xoolee Alhaji Mamadou Seydou Siraju Diin ko khilafa ruhi moom xilaafa ruuhi la abdallahi ñese ɓesgu mum xalifa Cheikh Abdallahi Niass Kaolack ak njabootam khilafa ruhi xilaafa ruuhi balle kam nee na nañ ko jàppale ñu dimbali ko fàttali ko alhamdulillah ɓe gasara alhamdulillah ñi mu lim ñëpp zaakamal baalu sakadaanil baaqi fo e ɓe ɗo ñoom ñëpp ñu ngi fii alhamdulillah fa tabarakallahu en jetti allah en jetti on sant nañu borom bi sant nañ leen yéen ñëpp onon bandiraɓe yéen mbokk yi fi juux si yéen ñëpp sant nañ leen notiɓe allah notiɓe annabi sallallahu alayhi wa ñi nga sallam xamante ne dañu wuyu borom bi woote borom bi wuyu woote yonent sallallahu alayhi wa sallam ceerno o wi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh o wi enen ko ceerno Madani Muntaka yamiri en ko en mbawa salade ɗum o wi ceerno Mahamadou Madani ko ɓaɗi ko korso makko tan o wi kono haala ka konngol ngol sikki ala joomum en inan ɗo khalifa yaangi fii doomu khalifa yaangi fii ñooñu mun nañu wuutu li ceerno Madani wax na ko ceerno Yahya wax nee na nag ceerno Mahamadou Madani Muntaka Ahmed Muntaka bu Cheikh Alhaji Omar so jotaay nga toog addina bi jàkkaarloog yow loolu day wax ñeel nit ñi nga xam ni xam nañu kan mooy Ceerno Mouhamadou Madani Ceerno Muntaka bu demee barsax bàyyi ko gannaawam mu toogee toogaayam te mot sëkk
ceerno Mouhamadoul Madani ina timmi khalifa ceerno Muntaka Ahmad Muntaka mo Cheikh Alhaji Omarul Fouti ceerno Madani Muntaka so jottogay doyno wuutu khilafa sa baay ceerno Muntaka Ahmad yow ak sa rakk yi nga ëmb yow mboolem loo xam ni waroon na jëriñ doomu aadama yi ci hadrul jumaa baada salaatul maghrib ceerno Mouhamadoul Madani wax na ko te ñëpp dégg nañ ko te am na ci jëriñ ceerno Madani wax na mu mbaaxu Mawlaana Cheikh Alhaji Omarul Fouti ak yitte bi Cheikh Alhaji Omar dafa ak wasiya yi nga xam ni Cheikh Omar wasiya la ko bàyyi ci gannaawam gannaaw liggéey bi Cheikh Alhaji Omar liggéeyoon ci jihaad bu mag bi mu dénk jullit yi tariqa Cheikhana Ahmad Tijani Cherif radiyallahu taala anhu mu bàyyee leen yoon wi soo demee ci addina bi ba mu dal ngay war tariqa Cheikhana Ahmad Tijani doo gis ñu mel ne waa Fuuta ci bëgg ak sopp ak doyloo Cheikhana Ahmad Tijani réew yoo mën a dem ci Afrique ak ci Europe ak ci Asie amul fooy fekk xadara bu ñuy war malaanu wasifa lu dul xadara bi nga xam ni waa Fuuta ñoo fa dem toog fa di ko liggéey di ko ñàkk sos fa seen xadara ngir Cheikhana Ahmad Tijani kon loolu day mandargal ni sunu maam Mawlana Cheikh Alhaji Omarul Fouti moom la yàlla wërsëgal tariqa Cheikhana Ahmad Tijani Cheikh Tidiane bi mu jëlee yoon wi ci maamam Rasulullah nee na kóolute bi Mawlana Cheikh Alhaji Omar lañ ko teg ci loxo Cheikh Alhaji Omar bi mu ni kóolute bi ma Rasulullah jox du ma ko jox kenn du ma ko abal kenn dama koy delloo ba Fuuta sama cosaan Cheikh Alhaji Omarul Fouti bi mu duggaate ci Fuuta wër Fuuta nag juróom benni weer Cheikh Alhaji Omar na taaroo Fuuta lépp jeegul omo yaara koyngal par koyngal o jaɓaani hay waɗɗaade e daata omo wonde almuuda makko ɗo ari fof o feññira ɗon laawol Cheikhana Ahmad Tijani Cherif ndax waa Fuuta yàgg nañ ci diine l'islam noobu jamana kër yu diine ay zawaya yu mag ñu ngi woon ci biir Fuuta ñii jàngale alquranul karim ak borom asraar yi kenn ku ne la nga naan nekk nga ko mot nga ko sëkk te yëg nga wa mu ni leen li ngeen jàppaan lépp teg leen ko ci suuf ngeen jàpp tariqa Cheikhana Ahmad Tijani Cherif radiyallahu taala anhu am ñu nangu am ñu bañ waaye gannaaw gi ba mu dee ismillahi aadam bi soob ko ci ndax Fuuta fi ñuy wax Girey fuut ku sant fuutanke bu ko neexee Tijani lay doon bu ko naqatee Tijani lay doon te fu mu mënti ne ci àddina bi deretu Tijani bi day dox ci moom mais bu nekkul Tijani amul lenn lu muy nekk ko Cheikh Alhaji Omar wiinoo ko woni en jiiri gite men ɗum woni ko ceerno Mouhamadoul Madani Muntaka Ahmad Muntaka mo Cheikh Alhaji Omar haali ko am na ñuy wax yoon bi tariqa bi bidaa ñooñu yëgguñu dañoo jëm ba yeme waaye yëgguñu fan jëm nee na ñoom dugguñu ci biir ci kaw tefes bi rek la ñu yem ku nekk Fuuta te nekkul Tijani kooku amul lu muy doon nee dootoo tekk ci diine bi dara boo waxee tam kenn du la dégg foofu Ceerno Mouhamadoul Madani wax nanu ko jaamu yàlla yu baax yi yàlla nangul seen liggéey gërëm leen kenn mënu leen lim ci addina bi
waaye li yàlla dugaloon ci xelam mu fàttali ko di ay nit ñu baax Thierno Mouhamadul Madani limal na leen te turu ñooñu mën na wuutu Fuuta yëpp mën na wuutu lislaam bi Thierno Mouhamadul Madani fàttewul kenn boo gisee mbooloo mi dental ngal ina way ni taggal Thierno Mountaga Ahmad Mountaga Cheikh Oumar Fouti am na ku toog di doxal li baayam doon doxal ɗum noon yo Allah juutnan en balɗe Thierno Mouhamadul Madani juutte yo Allah moƴƴin battane makko moƴƴiten hen yo Allah sembin Thierno Mouhamadul Madani sembitin e makko yo Allah sembin ɓesgu Cheikh Alhaji Omar sembina ɓesgu Thierno Mouhamadul Madani cembiɗen hen miñiraɓe makko e ɓiɓɓe baw makko e almuɓe makko e tarabuyaji makko ko Thierno wi yo Allah sembin sembina Allah noon wallano en noon khalifatul Moustapha al Mouhtari o Thierno Mouhamadul Bachir Mountaqa Taha Cheikh Alhaji Omar ngal dongal ngal o roodi yo Allah wat o roodono en fof tawa no wonde cellal no Cheikh Oumar Fouti roodorino dongal ngal ni caggal ɗum roodingal ha heɓimo kanko yo Allah hokkuma ronade halifaɓe arɓe caggal Cheikh Oumar ɓe pop ɓe ndoodi hen ko heddi ko arte jungo Thierno Mouhamadul Bachir Mountaqa Taha mo Cheikh Oumar Fouti al khalifatul am lil usrati al umariyya yo Allah wallumo walla en no rondori ndoɗoɗo ɓeɗe makko en jetti Allah noon en jetti julɓe arɓe ɓe pop en jetti muqaddameɓe ɓe pop e ɗemngal Thierno Mouhamadul Madani al khadimul hadratil umariyya annude men haqiqatul amri Thierno Mouhamadul Madani ko kanko woni khadimul hadratil umariyya o wi ko nafata ko wona gandal tan de wona ɓingu moƴƴaku ngu tan de fof ko wonda e haqqille Thierno Mouhamadul Madani noon machallahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin Allah no hokkimo haqqille mo ommiri mo moftiri yimɓe ɓe fof Thierno Mouhamadul Madani Allah no hokkimo tokko o rokkimo yo faddinanmo omo wawi moftude fof en yo Allah juutnu ɗum nder hen Allah jarama on jarama Thierno Mouhamadul Madani wi onon Fuutankoɓe onon julɓe onon l'islamiyankoɓe noddama o nodduɗon ɗo garɗon nootiɗon notogol ngol moƴƴi yooɗi feewi yo on ɓooy notade Cheikh Oumar Fouti yo Allah rokku men rokko julɓe fof barke Cheikh Oumar Fouti ko ɗum wanno duwaw o jinnaɗo men Ceerno Mamadou Moussa rahmatullahi aleyhi o wiyatno ko yo Allah rokku en barke Cheikh Oumar yo Allah rokku en barke Cheikh Oumar enen deften e duwaw Alhaji Mamadou Moussa rahmatullahi aleyhi yo Allah rokku en barke Cheikh Oumar ɓe Cheikh Oumar Fouti acci caggal maɓɓe no lomtimo no jooɗi jonɗe makko yo Allah hokken barke maɓɓe Ceerno Saydou Nour Cheikh Oumar Ceerno Mountaqa Ahmad Mountaqa mo Cheikh Alhaji Omar e dendagal ɓesgu Cheikh Alhaji Omar halifaɓe ɓe pop e ɓiɓɓe ɓe pop e ɓesgu ngu pop yo Allah rokku en barke Cheikh Oumar Allah jarama on jarama allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere rima abi mooy bi Mouhamad Gannoun moo def téere rima abi السلام عليكم. أنا سعيد كل السعادة بتواجدي في هذه الزاوية العمرية الشريفة وبين أسرة طال، الأسرة العريقة في العلم والصلاح والمعرفة
وأشكر كل الشكر صديقي سيدي نذير الذي كان سببا في مجيئي إليكم، وأيضا صديقي سيدي محمد الحرملي من سلطنة عمان، وهو من أحباب أسرة طال، الأسرة الفاضلة، الأسرة التي تنتمي لرجل عظيم قدم للعلم والمعرفة وللوطنية أيضا خدمة جبارة لا يستطيعها إلا الأفداد مثله. ميكرو أسرة أمارية أسرة تالدة وغاندودا كو أسرة قويلو e diine mo ganduɗa bammum usra o woni Cheikh Oumar, golluɗo golle e nationalisme, golluɗo golle e soufiya, golluɗo kadi golle e gandal. أنا أعتز كل الاعتزاز بتحقيق لكتاب الرماح. وي أمو ويتي أمو كدي تديني e wadde tahqiq رماح. هذا الكتاب قدمت سنتين في تحقيقه. وي أوادي دوبي إدي أمو ودا تحقيق. ويقع في 3 أجزاء وما يناهز 2000 صفحة. وي وادي دم كو مجلدات تاتي en pajuji ɗi ɓuri ujunere page. ولي الشرف أن يختلط اسمي كمحقق باسم المؤلف العلامة العارف بالله سيدي الحاج عمر الفوتي. وي كو تدungal makko e rendude inde makko hono baɗɗo tahqiq deftere Cheikh al-Arif billah al-Wali Cheikh Oumar al-Fouti. لأنه رجل عظيم قدم للعلم والمعرفة وداد عن الطريقة الأحمدية التجانية ودافع عنها. وي سابوكو نتلو موضو mo ganduɗa o haɓama pour défendre طريقة شيخنا أحمد التجاني كلا défense. رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم. وي كو غاوي e ganduɗa ko pelle jomiraɗo subhanahu wa ta'ala arrahim e dow nuhuri hizbi rajim e boredade sheydaneje. وهو كتاب من الكتب التي ألفت في صدد الدفاع عن الطريقة الأحمدية التجانية. وي كو دفتر نde ganduɗa ala ko ummini ɗum so wona défendre طريقة التجانية. وهذا الكتاب العلامة سيدي عمر الفوتي لم يكتفي بالرد على المنكرين فقط، بل لم يقف عند حد صنف المؤلفات التي ترد على المنكرين، بل دافع عن الطريقة وداد عنها وعرف بشروطها وواجباتها. وي كونكو شيخ عمر o yondinaki e ruttude yimɓe ɓe ganduɗa ko yettuɓe tariqa tijani, o yondinaki hen omo nanni hen kadi shurut tariqa tijani e asraruji mum. وكيف لا وهو أحد كبار علماء الإسلام وأحد كبار علماء العقيدة الأشعرية وأحد كبار علماء التصوف وأحد كبار علماء الطريقة التجانية أيضا. ويقول كو حدث سبو كونكو شيخ عمر ko goto e alma meɓe aqida, ko goto e alma meɓe tasawuf, ko goto e alma meɓe gandal. والعلماء الطريقة التجانية في المغرب كانوا يتعاطفون مع هذا الرجل وكانوا يواكبون حركته ونضاله ضد الوثنية وضد الاستعمار وأتباعه. وي مغرب نابي eɓe ndewitono akhbaruji Cheikh Oumar, eɓe ndewitono jihad makko o e haɓade ɓe e tubako fof eɓe ndewino ɗum eɓe suivre ɗum. والعلاقة بينه وبين علماء المغرب هو القاسم المشترك الإسلام والعقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف والطريقة التجانية. ويقول رندني شيخ عمر علماء المغرب
go ko l'islam ili ko aqida ash'ariyya tati ko tasawuf nay ko tariqatu tijaniyya. والذي لا يعرفه كثير من الناس أن هذا الكتاب الذي هو الرماح لم يصل إلى المغرب إلا بعد وفاة المؤلف ب3 أشهر. وبي كو يمبه هewbe ganda woni rimahu odo natani maghrib sowona caggal wirnogol Cheikh Oumar lebbi tati fawi hen nden rimahu naati maghrib. بعد 3 أشهر وفور وصوله إلى المغرب على يد بعض الإخوان الشناقطة ذهب به إلى مراكش للعلامة سيدي محمد كنسوس. وي ندوم ناتي مغرب يتي يوغا علماء الشنقيط بيتي نوي تو مراكش تون تو كنسوسي. فأخذه العلامة كنسوس وأعد له نسخا أكفاء نسخوا منه 20 نسخة. وي ندين كنسوسي يتي o totti ɗum baɗoɓe nasdu sah en baɗoɓe copie o waɗi hen copieji nogas. فبعث بنسخة منها للعلامة الحافظ سيدي محمد العربي بن السائح بمدينة الرباط. ونلتي hen نسخة شيخ محمد العربي غندو رباط. وبعث بنسخة أخرى للعلامة سيدي محمد بن قاسم بصري المكناسي بمدينة مكناس. ونلتي غندو 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 مدينة مكناس. وبعث بنسخة أخرى لمدينة فاس للعلامة سيدي أحمد بن ناني كلا وكلهم من أقطاب الطريقة التجانية. ونلتي هن كدي نسخة غندو تو فاس كم بفوق ونلتي به كوي قطبوجي الأول تجانية. ولا أطيل عليكم فلي الفخر والاعتزاز بتحقيق هذا الكتاب الذي هو أحد أبرز كتب الطريقة الأحمدية التجانية. وي وجود نوتاكو omo farni omo welti e wadde tahqiq deftere nde ɗo nde ganduɗa ene jeeya e defte ɓurɗo mantinade e lawol tijaniya. وأسلم على جميع الإخوان الحاضرين في هذا المجلس البهيج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا بلطفه وعطفه وحنانه ونحن دائما على قلب رجل واحد. والسلام عليكم ورحمة الله. وي أما سلمنا دندانgal جودي بدو e dental ngal ɗo jodngal omo wiya on ko onon e maɓɓe kon ɓernde wotere. Assalamu aleykum wa rahmatullah. liɗɗi belɗi juddi gasata e baddi haqi pular haqi wawde ƴettude ɗo konngol keɗe eɓe keewi ɗo machallah. hadar seydina Cheikh Oumar noon sifiri noon wayi noon. en saha aare ɓe mbiya sardu am lam se neɗɗo sa haali huunde a sarɗi yalla ya taw aɗa waawi hormaade ko mbinoɗa ko. joni 9h moins 5 9h moins 20 mbiyinɗen so yonti juuɗen waktu o ɓenni hakaza ko ziyadatul khayr moƴƴa tan woni hen. kala mo haali heɓtino wawi yaade bisimilla yahe jaam nawa baraji mum yo Allah jaam bawɗo fadde kadi seeɗa fada daña baraji mum. en kaalino nan ceerno Ahmad Tidiane Diagne ɓe mbi o ala ɗo o wi lamba ka gasani taw muñodiren tan lamba ka gasani taw muñodiren tan noon Allah ñaawi noon Allah hoddi. anda noon yimɓeɓe mawɓe ene heen fuɗɗima tan puɗɗima hottade.
ko yon balaga goto mo Cherif Mouhamadoul Moukhtar Sy imam yiɗi haalde ko yowiti e saqafa meɗen pine meɗen ko yowiti e tura Cheikh Oumarul Fouti somo wawi o haalde ɗum e nder mintaji tati falyatafaddal walla ga daqiqatayni ceerno Yahya yiɗo foti foy السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله أحسن الخالقين. إن وين أولو دوم النفف لجنة تبير نورو كفاتي سفينة السعادة تونو وني دومي فتديني ولا تشي جرو مدانا حالي لو وميو لجنة أودر وودا شرحة وبيلت كفاتي سفينة السعادة الحمد لله رب العالمين لجنة وتنيمة لجنة أو إلى جاي السنغال ناي إلى جاي موريتانيا ناي إلى جاي مالي ناي لجنة أو بلدي بلد هاتيمي يفتر لبري الحمد لله رب العالمين إلى جاب من وجه رمضان بلد يفتر من مولي يقولوا زيارة كنا يمجر الله يهدر الله يدرنا مكو يتينا مكو الحق إني يلا مكو كوي نوكو يفتر لأي جوني إن أيربور تأتي بين اللاول فتبارك الله جام سبحان مون جيلو يفتر إن شاء الله شرحه الناس أوفو متنو شرح أوفو الحمد لله مولا مليبا علي يتيم أيربور شر إبراهيم علي يهي كان يسيد نور سو من قبل يدفتر بين اللاول جوري بنودي دو بين بكري يدفتر بين اللاول كنا نبي نعرف تار إمبوسي كنا جام سبحان نوكو بشارة إن شاء الله ما أنجي دفتر نملون شر أمين دوارما جارم wi o wawa tongude haala makko kanko ceerno Amadou Tidiane Diagne so wawno wadde muqaddima ha yimɓe mbelto seeɗa mbasa wasde ɓurtude e weltare nde yo wiya haala kaynaro e janggo